मणिपुर की पाउमी कुल्लोम कोविड-19 पॉजिटिव ओइबता नतना इमुंग मनुंग पुन्ना पॉजिटिव ओइबसु यावरे मणिपुर दे लेरिबा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तोंगान तोंगान मीडिया हाउसिंग दा पाउचे की थबक तौरिबा पाउमी कुल्लोम ngasi फाउबदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे पॉजिटिव ओइरबा पाउमी सिंग असि अयाम्बना होम आइसोलेशन तौदुना लेरी पाउचे असिना फंगबा पाउगी मतुंग इनदी कोविड-19 पॉजिटिव ओइरबा पाउमी सिंगी मनुंगदा नुपी पाउमी सु यावरी लाइबक थिबदी पॉजिटिव ओइरबा पाउमी सिंगी मनुंगदा इमुंग हुपना अमसुंग इमुंगी मियोइ सिंग लेखिदबसु यावरे हिरमसिगी मतंग द पाउचे असिगा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन की वारी सानबा मतम द फोंगदोरखिबददी अहिंग नुमिदांग खंगदना मियामदा ई पाउ पीनबो होनबदा अचौबो थौदांग लौरिबा फ्रंटलाइन वॉरियर ओइरिबा पॉजिटिव ओइरबा पाउमी सिंगी ममिंग मथा अदु खंगले लेंगा की माइकेदगी डेमोक्रेसी की मरी सुबा युम्बी ओइरिबा पाउमी सिंगी दमकता अना लायंगी लमदा पाइखत पयाबा थबक थौरांग सिंग अदु लौखनबो होनगनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर न फोंगदोखी तोंगान तोंगानबा प्रजा सेक्शन के आतगी पाउचे असिदा फोंगदोरपगी मतुंग इनदी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर न सुलमदमसिगी पाउमी सिंग असि फ्रंटलाइन वाकर नि हाइना लाउथोखिबगा लोइनना कोविड-19 लाइसेट मरक्ता मांगजिन थाना ई पाउ लौपगी थबक चथरिबनी मदुना हौजिक पॉजिटिव ओइदुना लेरिबा पाउमी सिंग असिगी दमकता अना लायंगी थबकता चीफ मिनिस्टर ना अथुबा मियेंग चंगबिदुना लौखटपम थोकबा थबक लौखटपा चुंगनी हाइना फोंगदोरगली अतोप पाउ मना इंडिया दा कोविड की रिकवरी रेट वांखलकली लाइसेट असिना सिबगी चांगदी हंथद्री मालेमगी लेबाक चनी कुनमा थोइरोमदा संदोखरबा तमथिरबा कोविड-19 लाइसेट असिगी फिबम इंडिया दा खरा फगलक्तुना रिकवरी रेट वांखलकले अदुबो लाइसेट असिना मरम ओइदुना सिबगी चांगदी हंथद्री ngasi ayuk pung nipan phawbuda ministry of health and family welfare na thadokhiba data gi matungina hariba matam asigi manungda mioi lakh ahum ga lising marphu mapan ga chani pan yankhai mathoi gi phibam phagalaktuna discharge tawkhiba apun masing crore ani ga lakh tara mapan ga lising marphu taruk ka chahum humphum do yaukhre adubu laisat asina maram oidun sibagi changdi hanthadri matam asigi manungda mioi lising mari ga changma kun mapan laikhidre apun ba laikhidaba masing lakh ani ga lising marphu humdoi ga chani humdra taruk yaukhre अमरोमदा लाइसेट असिगी पॉजिटिव ओइबगी चांगसु हंथरक्तुना मतमसिदा मियोइ लाख अनिगा लिसिंग हुम्फु तरेट के चौहुम कुंथ्रा मरी पॉजिटिव ओइदुना अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग क्रोर अनिगा लाख यांखै मरीगा लिसिंग मौद्रा तरुक का चौहुम कुंथ्रा ओइरी लाइबाक असिगी ओइना हौजिक लाइसेट असिगी एक्टिव केस मसिंग लाख कुंथ्रा निथोइगा लिसिंग कुंतरुका चात्रुक मौद्रा माथोइ यौख्रे हारिबा सिगी मनुंगदा मियोइ लिसिंग निपान गा चमापन निफु मरीगी फिबम लुरी इंडिया दा लाइसेट असी हेक संदरकपदगी हौजिक फावदा मियोइ क्रोर कुंथ्रा निथोइगा लाख अहुमगा लिसिंग अमगा चामा हुमद्रा तरेट कोविड-19 टेस्ट तौखिबगा लोइना लाइसेट असी थेंगनबदा मियोइ क्रोर कुनमाथोइ हेनबदा वैक्सीन कापथोक्तुना सरकार अमसुंग मियामना लाइसेट असी थेंगनरी इंडिया की ओइना लाइसेट असिने ख्वाइदगी सोअलबा महाराष्ट्र दसु कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग खरा हंथरक्तुना हारिबा मतम असिगी मनुंगदा मियोइ लिसिंग कुनिपान गा चामरी कुंथ्रा निपान पॉजिटिव ओइखिबगा लोइना अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लाख यांखै मरी गा लिसिंग कुंथ्रा हुमदोइ गा चामगा सुंगा तरुक यौख्रे स्टेट असिदा एक्टिव केस मसिंग लाख मरी गा लिसिंग कुनिथोइ गा चनी निफुमापन ओइरी लाइसेट असिना लेखिदबा अपुनबा मसिंग लिसिंग मरफु हुमदोइ गा चात्रेट हुमद्रा तरेट यौख्रे महाराष्ट्र की हेक मथंगदा लाइसेट असिना सोहलबा नि सुबा स्टेट अमा ओइरिबा कर्नाटका दसु लाइसेट असिगी फिबम खरा हंथरक्तुना मतम असिगी मनुंगदा मियोइ लिसिंग कुंथ्रा गा चहुम सुंग मापन पॉजिटिव ओइख्रे अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लाख कुनिथोइ गा लिसिंग हुमद्रा निथोइ गा चहुम हुमद्रा मरी ओइरी अपुनबा एक्टिव केस मसिंग लाख मंगा गा लिसिंग हुमद्रा मंगा गा सुंगना निफु मापन यौख्रे लाइसेट असिना लेखिदबा अपुनबा मसिंग सु लिसिंग कुनिथोइ गा चनिपान कुंथ्रा निपान सुख्रे इंडिया की कैपिटल ओइरिबा दिल्ली दसु लैना असिगी फिबम खरा हंथरक्तुना मतम असिदा मियोइ लिसिंग मरी गा चामरी मरफुनिथोइ पॉजिटिव ओइखि अपुनबा कन्फर्म केस मसिंग लाख तारा मरी गा सुंगा लिसिंग अनि गा चनिपान हुमद्रा हुमदोइ ओइरी लाइसेट असिगी अपुनबा एक्टिव केस मसिंग लिसिंग यांखै गा चनिपान हुमफुमदोइ यौख्रे लाइसेट असिना लेखिदबा अपुनबा मसिंग सु लिसिंग कुनिथोइ गा चाम तारा माथोइ यौख्रे हाइना मिनिस्ट्री असिना मखा तारी अतोप पाउ मना तेंगबांग पोलम पीबा चटपा थौनाउजम महेश्वरगी वाकर फुरकले गारी सिंग थुगाइरकले मथंग सही 2022 दा पांगथोकदोरिबा असेंबली की मिखल दा कैसाम थोंग केंद्र की मिरेप ओइगदोरिबा थौनाउजम महेश्वरना ngarang numidang pung taruk lom tabda kendra sigi manung channa thauda babok lekai da containment zone gi manung da leriba imung khara da chana thakna ba tengbang polam sing piba chatpa matam da sakhang da mioi kharana thaunaujam maheshwar gi kangbu gi gari thugai ba tanatana ben driver ama siba yaba mong da phu saiba gi thabak chatharakle hairi thaunaujam maheshwar na phongdorokpa gi matung inadi thauda babok lekai da magi gari sing aduna hek yaubaga sakhang da ba mioi sing na thorokpa gari amana lambi da thachinduna khamjinki aduga karisu wahung pahung tawdana gari gi mingsen thugaiki loina nati madu da yauri ba mioi kya amasu tamthiba mong da phu chaiba gi thabak chathaki hairi maheshwar na phongdorokpa gi matung inadi rajniti gi ithil changba manba gundaism gi thawong chathaduna chumna covid-19 gi SOP ngakna thauda babok lekai gi containment zone gi manung da leiriba imung singda chana thakna ba khara pinaba chatpada phu chaiba gi thabak chathaba amadi gari thugai ba si yamna kana yaningde thawong si leibak macha tadaba gundaism gi thabakni mahak masama kaisam thong kendra gi tanatana manipur da awan ba mapurakna ba haijariba miyoini asigumba gundaism gi thabak si amu hanna tawiganu atopa pawmana COVID vaccine kaplaba mioi da positive oirakpada phagatpagi chang yamna wangkhali
Hojik Manipur COVID vaccine ahanba dose kaploroba chahi nifu manga dagi humpu phawgi manungda leiba mioi kya da COVID positive oiba yauri adubu COVID vaccine kaplaba mioi singdadi positive oiraba su yama thuna phagalakpagi chang asi wanga lei hairi PAO-CHE asida ahanba dose ki COVID vaccine kaploroba masagi chahi yankhai manga phawgi manungda leiba positive oiraba mioi kharaga wari sanaba matamda phongdorkibadadi ahanba dose ki COVID vaccine kaploroba matungda COVID positive oiraki adubu haksang da yam thoina waba laihona singba ka hena hauba saning thanging da ba madi haksang ka hena nungai taba tawbugi sangdi yam hanthai aduga covid vaccine ka phudaba mioi singda covid positive oirakpa matamdadi laihau ka hena hauba saning thanging da ba pokpa haksang ka hena sonthabagi chang wangi masi masagi chahi kunthra sudriba masamu phana leiriba naha singda phawba adumak tawi haina phongdoraki PAO-CHE makha taribadi maduna hojik chahi 19 dagi nifumanga phawbuda leiriba mioi sing amadi nifumanga dagi humpu phawbuda leiriba mioi sing covid vaccine kapthokpana khwaidagi phaba oi vaccine kapleroba matungda positive oiraklabasu ayambana yam thuna haksang phagalakpagi chang wangna lei hairi atopa PAO mana covid-19 na sikhiba singi maram yengsinna expert committee semkhre COVID-19 laisana maram oiduna ngarang phawbuda Manipur da mioi chatru katara ni thoi lekhidre COVID-19 na maram oiduna mi sibe hengelakliba sigi matang da matau karamna laisa asina sikhibano haibagi mari makhong kupna thijinna bagi damakta mioi tare na saba expert committee ama ngarang semkhre hiramasiga mari lena na Manipur sarkar gi deputy secretary health and family welfare gi thaupuriba soimilian lengena thorokpa official order magi matungina di mioi tare na saba expert committee asida saruk yariba sing adudi director of health services oiriba Dr. K Rajo Singhan chairman oiri aduga mioi taruk na member oiri Member singa dudi RIMS ki director A Santa, Jenims ki medical superintendent Dr. K.H. Lokesor, Bhavina Diagnostics ki MD Dr. T.H. Dubli, Indian Medical Association Manipur State Branch ki Dr. S. Jogindro, Ministry of Health and Family Welfare ki Regional Director Dr. L. Asananda, Amadi Additional Director Health Services MC ki Thaupuriba Dr. Lanthari Marni. Committee asina Manipur da leiriba tongan hospital sing COVID care center sing home isolation center sing da COVID-19 na nabadagi leiriba mioi sing leikidabada matau karamna sikhibano amadi kari maramna khongthang sing lokhatkadagi haibadugi maramda kupna thigatna bagi damakta expert committee asi sembani hairi